dizanje izbrdica. Mnogo je razliku od pržene ribe. Zato je što. Uzjahali konje, natovarili žito. Jahali 3 konaka preko 3 planine i prešli 100 kilometara. Pošto ja nisam vičan, boli me ovaj deo. Na kraju puta u selu Jablanica isporučili žito, menjali za zlatiborski katran. 5 kila žita za kilo katran. Uradili smo sve tačno kao što se to radilo vekovima pre. Tada, kada se trgovalo na reč i računalo na poštenje. Može! Neke, da... Taj posao radile su, setit će se stariji, kiridžije. Po 5-6 konja svaki je imao. I bili smo kiridžije. Ja vas prvi put vidim. Zarad nauka mlađima i na čast generaciji koja je živela teško, ali čestito. Do početka 80. godina prošlog veka nije bilo puteva po planinskim krajevima Srbije i Crne Gore. Transport se obavljao konjima. Teško je bilo ljudima da ostavljaju posao i da odlaze u gradove po potrepštine. A u seoskoj kući je uvek nešto nedostajalo. Da li so ili šećer, da li šibice, petrolej ili posuđe i alat. Prenos robe bio je moguć samo na jedan način. Da se natovare konji, da se pokrene karavan, a to su radile kiridžije. Kiridžiluk je nestao onoga dana kada su izgrađeni putevi, ali moji prijatelji i ja pomalo žalimo za prošlim vremenima. I malo nam je trebalo da skočimo u sedlo i pokrenemo kiridžijski put. A istovremeno jedan drugi tim u selu Jablanica kreće u ozbiljan projekat. Oni će napraviti katran na način kako se to radilo pre 100 i 200 godina, a to je tek posebna priča. Ovo su ljudi sa kojima ću ja podeliti i dobro i zlo u narednih 4 dana. Vlade Planić život provodi uz konje, uči stare i mlade da jašu i vodi na terensko jahanje. Goran Bjelanović Grga iz Nove Varoši u rezervatu Uvac godinama radi na zaštiti prirode, posebno beloglavog supa. Imamo 3 konja za jahanje. To je Malboro kod Grge, kobila Zvezdana arapskog porekla kod Vlade, meni su dali mirnu i pomalo lenju kobilicu Dunju, a 4. konj je Malin pod Samarom Siroma. Ovako kada nas čovek vidi još bi rekao da smo spremni, ali tek kada pređemo ovoliki put, tek ćemo vidjeti jesmo li prispeli za kiridžije. Kakav je plan? Krećemo iz sela Debelja. Tu tovarimo žito i nosimo ga dalje, preko sela Trudovo, Jasenovo, preko planine Murtenice, odatle u Zlatiborski kraj, pa preko sela Stublo do posljednje tačke u selo Jablanica. Dok mi budemo putovali u selu Jablanica na Zlatiboru, potpalit će se katranica. Iz panja Crnoga Bora u 2-3 dana trebalo bi da procuri katran, a to je crno zlato za trgovinu. Selo Debelja je na visoravni, iznad jezera Kokin Brod. Uzimamo robu za trgovinu, a to će biti žitarica heljda. Ovaj kraj poznat je po heljdi. Domaćin Dragojle Vuković već godinama seje heljdu.
Dragojle, imaš Helde, imaš? Imamo. Da vidimo. Izvolite. Koliko bogati imaš Helde? Imamo koliko vama treba. Koliko nam treba? A jedan tovar. Imamo jednog konja koji to može da povuče, a on ne može više, nećemo da ga mučimo, više od tovara nam ne treba. Nek vidjela. Ovo je prava starinska goluba. Goluba. Helda je zanimljiva biljka, uspeva na većim nadmorskim visinama. Otporna je i na sušu i na vlagu. Zrno Helde bogato je ugljanim hidratima, bogato mineralima, vitaminima, gvožđem. Generacije naših predaka odrasle su baš na Heldi. I nekada i sada Helda je tražena jer je retka i jako zdrava. Sad. Sad ćemo da jedneli. Idemo. Ko je jak? Jovane, Molim. podiši. Naravno. Naramo. Naravno. Da ne puknemo. Neće da se... Hoće, Boga mi će da puknemo. Ne mora dovati. Neće, jaka je Čekaj, stoj potom. sad tako, s oni izdalja. Uzimamo samo 2 džaka, svaki po 25 kila. A gazda je požnjao mnogo više. Heldovno žito treba da odnesemo, tako reći, na noge katranđijama u selo Jablanice. Mi njima žito, oni nama katran. A dug je to posao i trajeće taman koliko i naš put konjima koji se meri u 3 konaka ili 3 noćenja, a 4 dana jahanja. Ajde, srećan vam put, pa dođite i opet. Ajde. Kasno je posle podne. Ne vredi da žurimo. Uhvatit će nas mrak. Bolje nam je da tražimo štalu gde ćemo zbrinuti konje. Na drugom kraju sela je kuća Stojića. Najstariji u kući je deda Veljko. Bravo. Tu ćemo, znači. Ajde, Dunja. On ima veliku štalu. On ima i nešto krava i 10 ovaca. Sad prvo, kad se stigne konjima, posle dalekog puta, prvo se zbrinu životinje, pa tek onda ljudi, jel tako? Trebalo bi tako od njih zavisiti. Sad mora već tolari. Nazad ga slači samo. Opa! Koliko je težak samar? Samar nije puno težak. Pa nije ima 20 kila. Pa se kaže, skini konju tovar lakše, skini samar još lakše. Dobar, maline. Ej. Čekaj, čuvaj. Aha. Na, zvezda. Sami ste ovdje. Pa s babom, eto, sin mi sna ima, ali u Aroši imaju kuću i tece duško. Ja. Ovdje smo malo napravili drugi razmeštaj. Pomerili ovcu u jednu stranu, jagnja do njih. Gdje će krave? Krave, u drugu. A, u drugo? Da. I ostade naša ova 3 konja. Da prenoće. Ajmo. Dobro je ovo. Zbrinuli. Sad idemo da zbrinemo nas. Ajmo. Evo ime na konak. Budemo neke koristi dok ljudi sedlaju konje, timare i poje. Ja radim ovo što znam. Lako ovako cepati kad je na ruku i kad je ovako cepko. Ujutru nas ispraćaju meštani i porodica Stojića. Okuplja se narod da vidi kiridžije. Posljednji put viđeni su ovdje pre 50 godina. A lepi konji zapeli za oko unuku Jovanu. Evo imamo malo vremena iza njega.
Ajmo ljudi, jel? Domaćije, doviđenje. Sreća put, momci, dođite nam opet. Spuštamo se prema reci Tisovici. Da li je nadošla rijeka, možemo li je pregaziti ljudi? Tu je strmo. Idemo ispred konja, da im ne otežavamo. Iako je ovo njima poznat kraj, ima starih i novih staza. Grga sada traži savjet. Pored Rajka vamo. Pa ide naniže put dolje. Jesmo mi Srbi brz i impulsivan narod. Prva nedoumica i odmah nervoza i oštar ton. Čekaj, slušaj kad ja pričam. Ti se tu neđevi. Što to mislim? Ajde, odo vamo. Tako, da ne beše mobilnog telefona, zaluta smo. Na kraju pronađo smo najkraći put do vode. Konji su žedni. A i Grgi se osušila usta. Što je ladna jebe. Šta, ladna voda? A ti, kobilova pije ovdje, ti dole ispod nje. Pa gdje more kljuse da pije, more i čovjek. Boga, ajde, To. Pa evo polako. Nisam baš u životu mnogo jahao, ali zato gledao sam one western filmove. John Wayne nije mogao tako da uđeš. Oh, come on, if you're going with us. Aj, polako. Aj, Dunja, gore. Ajde. Ne, mnogo lutamo ovdje, kao trebali smo prave ljude koji znaju putovu, da ne da lutamo. U moru puteva treba pronaći pravi. Opet nismo sigurni kuda dalje. Srećom našao se tu Mikajle Vuković iz Debelje, te on manu rukom tamo prema brdu i krenu smo dalje. Ono u sredini, pa to ti kao, u sredini ide. To. Ajde, odmah ja sa njim, pa ću vam ja samo sačekati, pa ću vam reći. Ajde. Ovdje je red da kada se prolazi pored kuća, da se obavezno i svrati. Moremo li vuda poprijeko tvojoj kući? Ovo hoće da sratimo na kafu, ja nisam siguran da imam vremena. Da li treba da odmorimo konje malo van? Budemo išli polako, brže ćemo stići. Ako već davno malo budemo išli brzo i stajali, pili kafe, nećemo... Neće ništa. Prelazimo sada u selo Trudovo i krećemo se po visorama. Ali bi mogli mi da zanoćimo napolju sa konjima? Ali mogli bi, što ne bi mogli, jebi ga, ali bolje nam je u krevetu kod domaćina, malo sjedemo, popričamo s ljudima, spekao mi se jezik sa vama, ništa ne govori. Gdje si čule, gdje si kućo? Iznad sela srećemo Stojana Vasilića. Još da vidite gore brzo. Čovjek ogorčen. To je nenormalno, ja ne znam šta ću. Samo što ne zakuka. Još da vidiš još tamo dalje. Ima neko kupusa, sve to uništa. Divljih svinja svake godine ima sve više. I sve što nije ograđeno, one će iskopati, one će razrovati i naravno pojesti. Pa zagrađivali su ljudi, da je čobanica. Pa i sve živo odvuče, nema caple. To kad najde čopor, to da Bog sačuva. Ona samo izrovala ovako livadu. A kompire ljeti mi izrove u Sarave i žito i šta god posješ, nemam ništa. Sve to izžvati i u propast. Jedna, dve, koliko bude? Ko zna koliko ima i po 3-4 čopora. I još sa prasadma, krmača kad najde, to je čudo. Ali tvrd je naš seljak, izdržat će, neće crći od gladi. A i svinje treba da žive, neka ih ima. To jeste znak da imamo zdravu prirodu i čistu vodu.
U selu Ojkovica stajemo na prvi odmor. Zdravo domaćine! Ovdje žive Smiljanići. Evo prilike da zastanemo. Prešli smo tek 15 km, ali nismo htjeli da odbijemo ljude. Evo odliko je pravi med. Domaćin Ostoja Smiljanić stao je ispred nas. I sada ide ono, prvo med, pa kafa, pa rakija, ili prvo rakija, pa med, ili nešto treće. Po vašoj želji prvo... Med da vam bude sladak život. Med prvo ide da provedeš med, da skupiš bakcile. I onda srkneš kafe, da im se smrkne. I rokne rakiju da ih pobiješ. Je li ima neko da pravi rakiju ovdje ili kupujete u prodavnici? Pravimo mi lično, ja lično pravim svoje. A gdje je? Ovdje pravim, pečem, tresem šljive, kupim, pečem i ostalo. A ne, nego gdje je sad? Evo je rakija, tu je rakija. Izvolite. Ja rekao negdje stoji tu. Izvolite. Ajde živjeli, dobro došli. Da mi bude srećan put. Ko ste naumili? Jel ovako, Jovan? Ovo jeste bio stari kiridžijski put. Svi pričaju da su kiridžije rado dočekivane, a i uvek se imalo šta i trgovati. Odande doteruju Katrani sa konjima, luč. Da, s konjima doteruju. Katrani luč I zamenjiva to za žito, za zob, za ječam, za heldu, za šta je ko imao, zato su davali. Davali su i za rakiju i za šta je imalo. Samo razmjena robe. Razmjena robe, da. Nismo se mi umorili od puta, ali beše zgodno mesto onako na travi. I otvori smo torbe kad tamo. Pita sa sve tepsijom. I slanine, i sira. I šta nam još treba? Luk i ništa više. Nekoliko stvari da bi izdržali dalje. Ali luk pre svega. Masnoće. Biljka, odnosno ovaj proizvod iz Kine uvozi. Moja. To mi nije jasno kako. Pa bar i toga ima. Mora da se plevi, da se kopa. Učao zdravlje. Uopšte ga ne treba guliti. Kaže, bijeli luk tebi kaže, ti mene sačuvaj 10 prstiju, a ja tebe od svake bolesti. Ajde. Kako krcka. Ne zna se koji je bolji. Domaći srpski bijeli luk, nije kineski. Da. Prirodna, normalna hrana. Pojeli i popili i zapevali. I mogli smo tako do zore. Što slatko posede smo sa ovim ljudima, a valjda i njima bilo lepo sa nama. Za više nismo imali vremena. Još samo toliko da Ostojina supruga Nada uzjaše našeg Malbora. Kaže, to je ostalo iz mlađih dana. Skrati, daj mi uzdu da mu savijem glavu. Dajte da ga probam onako kako sam ja to znala da pojašem konja. Nije to ko ni naši. Ja, drž ga! Sad je vreme da krenemo dalje. Nikica, srećan put. Ajde moš, ajde. Ajde živjeli. Sve najbolje živjeli. Srećan put! Srećno nama, srećno njima i kiridžije idu na put. Imamo još 10 kilometara do Jasenova. U tom selu će i mrak, pa ćemo tražiti negde i konak. Zaigraj morava, sajde. Dođo smo i do predimanje Milana Šunjevarića. Vidi se iz daleka da je to domaćinsko imanje. I kada vratim priču na početak, kažem, vreme jako sporo prolazi, ali vreme ide. Ali smo mi navikli da to bude mnogo, mnogo brže. I zato sam sad ovdje na početku, prvo što mi pala pamet, kaže, kako sporo ide to vreme. U stvari, mi idemo na starinski način, kako se nekad išlo, a tu nema brzine, nema letenja, nema za dan da završiš 6 poslova, za jedan posao 3 dana u jednom pravcu, 3 dana nazad. Ali dobro, idemo da noćimo kod čovjeka i da završimo ovaj dan.
Čekaj malo da vidimo šta imamo ovdje. To postala retkost da se vidi buljuk ovaca po Srbiji. Više od 10 retko kada možeš da vidiš. Ovo je baš buljuk, dobro si rekao. Ovo je jedno 30 30 ovaca, ovo je već domaćin pravi. Pravi domaćin, 30 ovaca, 6 jadnjadi. Ovdje je i kraj našeg prvog dana kiridžijskog puta. Zdravo Jovanče, legendo. Kako ste? Ste dobro? Dobro došli. Dobro, naš je put ovuda rave, odnosno ovako je bio nekad put, ovako se nekad i koristilo za trgovinu, pa smo mi tu da i krenuli, sad ovdje ćemo izgleda morati da zanoćimo. I ovdje su kiridžije stalno ispavali kad ne iđu. Jeli? Znalo se da ovdje pa preko Murtenice za Užice. Aha. Tako uvijek bilo odmor, znalo se tako. Vjerovatno zato što ovdje ima svega, nije zato što imaju stanice, tako su kiridže imali nine stanice. Od ljudi do ljudi. Dobro sad. Jesu li plaćale šta kad su noćivali? To se nikad nije radilo. To bi sramota bila bruka da se čuje. Dobro, nego su li trampili nešto kad ponesu katrana, duvana, mogli mi njima krompira. Kod domaćina Milana Šunjevarića naš karavan ostaje na konaku. Milane, gdje da povežemo konje, valjalo bi u štalu. Može, imamo mi zato za putnike namirnike. Vlade jako pazi na konje. Sve on gleda i gdje će oni stati i šta će pojesti. Prezidovoljno. Što im repove podvijaš? Vezuješ? Kad budu legli, da ne bi legli u balegu, da nam budu lepi sutra, čisti. Aha. Pošto će rep, obično ne padne, dobro. I Vlada i Grga, vidi se, rade ovo sa velikom ljubavlju. Mićo, hvala ti. Kao da im je ovo neko počastio što uopšte učestvuju u ovom projektu. Kako je? Sve, i sjeno, i slama, i posušli smo konje, i voda, i sve. Nema, jesi pravi obala svaka. Namirivanje konja traje bar sat vremena. Prvo da se oslobode sedla i samara, pa da se istimare, onda tek da pojedu kvalitetne hrane. Pa ne smiješ dole ispod nje. Kako smije, brate, ili da je osušim. Jadna, koliko je se gojilo. A nas ostale sada čeka večera, ukućani i po koja reč. Kiridžije su u ovaj dom redovno svraćale. Najveći kiridža ovdje je bio Blaško Čolene. I od kuće do kuće imao spisak kom šta treba. Kilo šećera, 2 kila luča, katrana kilo. Sad dođe vreme i da se poslužimo. Prvo čime su nas ovdje počastili bila je vodnika. A za mene to je siguran znak da smo u domaćinskoj kući. Nemoj se buljiti. Ima med i beli luk. I med i beli luk. Najzdravije dvoje. Evo vodnika stara 20 i nešto dana. 5 najjačih sastojaka. Možda još nije došla, ali nisam prvi put. Broj 1. Šunjevarići imaju sve svoje. Ništa od hrane ne kupuju. Ovako izgleda sto postavljen za večeru. Imamo toliko, ugostimo svako doba i stidnog i strašnog. Mnogi su zaboravili šta se jede na selu. Pa evo, bar da vide na slici. Znači suvo meso, ajde da kažemo. Pršuta, kajmak, sir, domaća jaja, krompir. Mi ovo izvrtaje krastavac, tamo paprika i hleb. Kako ti da plasiraš njemu odavde sa sela, da dobije tu izvornu 100% čistu hranu, da dobije i da jede i on u gradu? Trebalo bi malo turistička organizacija, sve ostalo opština i sve da se uključi. Svi su mi dobro došli i koji vole da ovo jedu, dobro su nam došli, ne moramo da se poznajemo, upoznaćemo se. Mi volimo prijateljstvo, volimo ljude, volimo sve. Gledaj kako debelo sječe. To je domaći, kako ovako sječe, znaj da ne znam. Dočekani kako treba u domu Šunjevarića, odosmo na počinak. Završio se drugi dan našeg kiridžiluka. Mi radimo svoj deo posla, putujemo sa žitom ka selu Jablanica. A i oni tamo u Jablanicu, 10 ozbiljnih ljudi, radi svoj deo posla. Na starinski način podići će katranicu i iz čiste lučevine iscediti živi katran. Osnovna sirovina za pravljanje katrana je crni bor, a selo Jablanica poznato je po crnom boru. I u tom selu čuvene su bile i katrandžije, a i kiridžije.
E sad, zašto katran? Zato što je prirodni katran oduvek bio nezamenjiv. Najpre za impregnaciju drvenih greda i oplata u gradnji kuća i plovila. Katran je i narodni lek za čišćenje i zaceljivanje rana i povreda, za lečenje kožnih boleština, za podmazivanje, za sve i svašta. I danas nema kuće na selu, a da nema bar teglu katrana. U sve to katran proizvesti, pa to je teška muka i dug posao. Gradnja katranice, to se radi urezivanjem debala mladih borova, takozvano na ćert. Katranice se prave na strmini. One imaju oblik obrnute piramide. Prethodno su se, bogami, dobro zauzeli da pripreme panjeve crnoga bora. Povadili su testere, stare kladare sa tavana i muški zapeli. Danima su sakupljali sirovinu, luč iz panja starog crnog bora. Dok luč polako tinja i sagoreva, naš karavan kiridžija prelazi kilometre. Gde noć uhvati, tu konak spremali, ali i kod domaćina odmarali. I usput sa dobrim ljudima vreme provodili. Kako ste? Eto, dobro. Sve na kraju bi, kako je i dogovoreno, svako svoj posao odradio. Na kraju trgovali, pa opet na put krenuli. To su kiridžije i to su katrandžije.